Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuçular, biz ulu imamımız, mazhab başçımız Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin Al-Fiqhul Akbar adlı kitabının sabahımızda ulantıldayız. Ötken temada fitrat jönündө, fitrat tuuralı bayandap kelip toktogon elek. Mına oşol жерден Kudayım buyursa sabahımızda ulantabыз. Kuday Taalam bardığımızga tuura түшүнүк берсин, бекем iman берсин, тура эмес агымдардын ишениминен бардığımızды сактаган болсун. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمْ يُجْبِرِ اللّٰهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَلَا عَلَى الْإِيمَانِ وَلَا خَلَقَهُمْ مُؤْمِنًا وَلَا كَافِرًا وَلَكِنْ خَلَقَهُمْ أَشْخَاصًا وَالْإِيمَانُ وَالْكُفْرُ فِعْلُ الْعِبَادِ. Adattagınday birinci bul süйлömdü kotorup alalı, andan keyin kıskaça bunu çeşmelöөгө kirişeli. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bul sözünü de mintip aytıp jatat. Allah Taala adamlardan hiç birin kapır boluğa, jana imandуу boluğa majburlagan emes. Jana imandуу je kapır kılıp jaratkan da emes. Болгону таза, тунук, табиғат менен жараткан, иман менен капырлыктан бош, таза кылып жараткан дейт. Адам кылып жараткан. Бош, таза адам. Имандуулуктан жана капырлыктан таза кылып бир адам кылып жараткан дейт. İman keltirүү менен капыр болуу адамдардын өздөрүнүн кесиби болуп эсептелет дейт. Өзүнүн амалы болуп эсептелет. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bul sözündө Jabariya agımının pikirin jokko çıgarıp, anı kataga çıgarıp, ahli sunnat vel cemaattın akidaсын bekitken. Jabariya agımının köz karaşı boyunca Allah Taala adam balasın imandуу jana kapır boluğa majburlagan deydi. Başkaça aytkanda, eğer bizdin doğrubuzda kandaydır bir adam iman joluna düşüp, Kuday Taalaga işenip, anın hükümüne moyun sunup, жашап жаткан болсо, Allah аны ошого мажбурлаган дейт. Же болбосо кайсыл бир адам Кудай Тааланы тааныбай, Кудай Таалага тоң моюндук кылып, күнөөгө батып, жашап жаткан болсо, аны Кудай Таала ошол динсиздик жолго мажбурлаган дейт. Башкача айтканда, адам баласы да такыр, ыктыяры жок дейт. Ыктыярсыз дейт. Адам баласы органикалык эмес зат сыяктуу дейт. Робот дейт. Эмнеге багытталган болсо, ошонон баш тарта албайт, ошону гана аткарат деген түшүнүгү бар. Албетте биз бул тууралуу мурунку сабактарда айтканбыз. Кайталоо болсо дагы кичине ошол сабактан эстетип кетели. Адам баласында эгерде ыктыяры жок болгондо, адам баласында эрк жок болгондо, адам баласы робот сыяктуу болгондо, же органикалык эмес зат сыяктуу болгондо, анда ушунчалык шариаттын өкүмдөрү, буйруктары, тыюуларыны айтуу бул бош сөз болуп калмак. Кудай сактасын. Аллах Таала имансыздарды иманга келгиле деп жатат. Эгерде аларды имансыздыкка мажбурлаган болсо, аны сен иманга келгин деп айтуу бул болбогон эле сөз болот. Болбогон эле сөз болот. Же болсо имандууларды айталы. Намаз окугула, орозо туткула, зекет бергиле деген буйруктар бар. Эгерде Кудай Таала аны ошентип жараткан болсо, ал намаздан алыс, орозодон алыс, зекети жок, эчтеке бир амалы жок кылып, ошондой мажбурлаган болсо, ага сен намаз окугун деп айтуу дагы бир бош сөз болуп калат. Кудай Таала бош сөз айтуудан, пайдасыз сөз айтуудан аруу зат. Кудайым сактасын мындай ишенимдерден. Андыктан Жабария агымынын бул пикири, урматтуу окуучулар, өтө ката. Өтө туура эмес. Өтө ката. Биздин ахли суннат вал жамааттын көз карашы боюнча адам баласы өзүнүн амалдарында ыктыярлуу. Иманга келүү, же капыр болууда, намаз окууда, орозо тутуп тутпоодо, кыскасы амалда ыктыярлуу.
Kaçan adam balası imandı je kapırlıkты tandasa, Allah Taala oşol imandık menen kapırlıkты anda adamның tandoğunun artынан jaratat. Adam tandaydı oşol joldu, anın artıdan Kuday Taala аны emne kılat eken jaratat. Bizdin işenimiz ahli sünnet wal cemaatı işenimi uşul. Urmatlı okuçular, kıskası adam balası jaralgan kezdе anın zatında, anın DNK'sında değiştirir, flash kartasında değiştirir, kalıbında iman bolgon emez. İman degen söz bolgon emez. İman bir sıfat. Allah Taala anı kulu tandagan kezdе gana anın jürögünde jaratat. Ötken sabakta dagın ayttık ede fitrattın manisinde. Oşol jerde ayat keldirdik. Allah Taala ıyık Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresi'nin 78. ayatında mintip aytkan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna şey'an. Allah silerdi apaňarnyň içinden çıkardı. Siler eşteke bilbegen abalda. Hiç nerseni bilgen emes biz. Biz törelgen közde imandı da bilbeyiz. Kufurdu dagın bilbeyiz. Bir tup-tunuk su, taza suday, ap-apakay, karday kılıp bir adam kılıp Kuday Taala bizi jaratkan. Andan keyin biz özübüz çoň oygondan keyin je dinsizlik jolu, je dindi jolu tandap jaşaýbız. Bu erkibiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dagın hadisi kudside mintip aytat. İnni halaqtu ibadi hunafa. Albette men özümnün kullarımdı, mahluklarımdı taza kılıp jaratkanmın deydi. Salimin, hunafa degen salim kılıp bu hadiste taza kılgan, iman menen kufurdan salamat taza bir tunuk abalda jaratkan. Uşul hadisti karay turgan bolsok, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kudside ne deydi? Adamның zatında iman bolbogondugun bayandap aytıp jatat. Andıktan adam balası negen tandagan kezdе al жаңыдан Kuday Taala iman jolun tandagan кезде жаңыдан Kuday Taala jaratkan bir nerse bolup esептелет. İman dagın, kufur dagın. Oşon üçin Abu Hanife rahmatullah aleyhi ta'kid kılıp emne deyt? Wal imanu wal kufru fi'lul ibad. İman dagın, kufur dagın bu pendelerdin özünün tandagan amalı deyt. Özü tandagan kezdе jokoruda aytkanыбыздай Kuday Taala аны emne kılat eken jaratat. وَيَعْلَمُ اللّٰهُ تَعَالَى مَنْ يَكْفُرُ فِي حَالِ كُفْرِهِ كَافِرًا فَإِذَا آمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِمَهُ مُؤْمِنًا فِي حَالِ إِيمَانِهِ وَأَحَبَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عِلْمُهُ وَصِفَاتُهُ. Allah Teala kapırdı, kapır kezinde kapırlık sıfat menen bilet. Kaçan kapırlıktan keyin iman keltirse, anı imandu kezinde imandu dep bilet. Jana anı emne kılat? Jakşı köret deyt. Anın ilimi jana sıfatı özgörбөстөн. Abu Hanife rahmatullahi aleyhi bu söylemde Allah Teala'nın ilimi toluk ekendigin, jana anın iliminin adam balasının ihtiyarına tasir tiygizbegendigin, jana anın iliminin özgörülbegendigin dagın bir jolu basa belgilep ketken. Şu kıskaça söylemde emneni basa belgilep kettir? Allah Teala'nın ilimi toluk. Allah Teala'nın ilimi mahluklardın nesine? İhtiyarına tasirin tiygizbeyt. Adam balası özü ihtiyarlı olur. Jana Allah Teala'nın ilimi özgörülbeyt. Al tübölüktü bilim. Bul nesiler turalı murunku sabakta bul tema turalı aytkanбыз. Andıktan kayra bul jerde kayrılıp oşol jerge kaytıp otura berbeyli. Andan keyingi süylem göte bereli. Ve cemi'u af'alil ibad minel harakati ve sukuni ve ta'ati vel ma'siyeti kasbuhum alel hakika. Wallahu Teala halikuha. Adamlardın bardık amalları, başkaça aytkanda kıymıl hareketleri, toktolları, ibadat kılıuları, küne kılıuları özlerinin çınığı kesipleri deydi. Allah Teala anın nesi? Jaratıuçusu deydi. Abu Hanife rahmatullahi aleyhi bu sözünde iki ağımның işenimin jokko çıkarıp ahli sünnet vel cemaattın akidasını bekitken. İki ağımды kataga çıkarıp pikirini ahli sünnetin köz karашын bayandagan. Bul ağımdardın pikirin bayandaudan murun kesip degen sözdün manisini açıktap keteli. Şol temabız түшүнүктүү болуу үчүn. Kesip Allah Teala adam balasında jaratıp
ibadatımda iştetkin deb buyurulgan küç kudretli oşol Kuday Taala'nın buyruğuna baş eğigene jumşoğunu aytat. Alımlarımız ne deyt? Huwa sarful abdi al istita'ata allati ahdasahallahu Teala fihi ve amarahu bi an yesta'milaha fi ta'atihi. Kesip emne dese bu özünün kolunda жаңыдан пайда kılıp anı menin ibadatımda iştetkin degen küçtü iştetüğünü emne dep koyatken? Kesip dep koyot. Fahiya kudratun hakikiyatun. Bu çınığı kudret bolup eseptiler. Bizim ahli sünnet vel cemaatın köz karşı. Çındap Kuday Taala sizge oşol küç kudretli jaratat. Abdullah Samarkandi rahmetullahi aleyhinin sözü mınday deydi. Dallal fariqon. Eki top cemaat ne olgan? Adaşkan deydi. Birini Kadariye ağımı. İkincisi ne olur? Mu'tazile ağımı olur. Emi karаңыздар. Mu'tazile ağımının köz karşı boyunca bu ağımının işenimi boyunca adam balası özünün amalın özü jaratat deydi. Bular özü jaratat degen düşünüktü. Jaratu degen sıfatты pendege beret. Bolgonu bu ağımının obolqulары, murunqulары adam balasına jaratuvçu degen atты koldanudan biraz aybıgışıp başka musulmanlar siyahtı ne kılgan? Aybıgışıp жүрген. Abi Ali Cubai'nin doğruna çeyin. Abi Ali'nin Cubai'nin doğruna çeyin aybıgıp жүрüşken. Da emne degen Allah'dan başka jaratuvçu yok dep жүрüşken da. Mına uşul kişi Abu Ali Cubai degen en algaçkılardan bolup adam balasına jaratuvçu degen sözdü musulmanlardın icmasına, musulmanlardın bir pikir bolgonduklarına mani berbey koldangon kişi uşul. En birinçilerden bolup adam balası özünün amalını özü jaratat dep aytkan kişi Abi Ali Cubai degen kişiken. Atalgan kişiden keyin Abu Abdullah al-Basri degen kelip. Kelet de bu kişi aytat. Bu kişi hiçbir müşrik Kuday Taala'ga şerik keltirgen adam dagın aytpagan bir neseni aytuga batınat bu kişi. Batınıp mintip aytkan eken da Allah Taala çınığı jaratuvçu emes. Teskerisince Allah'a jaratuvçu degen sıfatты ötme manide koldanulat berilgen. Çınığı jaratuvçu bul adam balası degen eken. Allah Taala munday adaşkandardın sözlerinden bardığımızı saktasın. Kudayım tuğra jolga bekem kılsın. İkinci ağım bu Cebariye ağımı. Bu ağımın akidası boyunca adam balasının hiçbir neseni atkaruğa kudreti yok deydi. Jokorda aytkanızday. Al abadağı. Şamal kalaganda eki jaka oğdargan kuştun bir parı je ödödön ılдыйга kulatılgan adam siyahtı deydi. Hiçbir ihtiyarı yok. Şamal bolgan кезде kichine bir par olsa emne kılat? Kalagандай odara beret. Oşonday deydi. Bu organikalık emes bir zat siyahtı deydi. Bu ağım andan da tereң kirip adam balası bir işti atkardı dep aytuunu şirktin dal özü dep aytat. Eğer de adam balası özü atkardı deseň, özünün kesibi özü atkardı dey turgan bolsaň, bu şirk deşet. Jana adam balasın kudret degen sıfat menen sıfattалуусу mümkün emes deşken bu ağım. Demek bu ağımның айтымында, misalıga, aytalı Aydar Şeyh jol bastı degen söz, Asan jol bastı degen söz menen, misalıga Aydar jol bastı deyibizbi, Asan deyibizbi, Üsön deyibizbi, jol bastı degen söz, al uzun boldu je öldü, je çaçı ağardı degen siyahtı ele bolup kalat. Eni bul jede bayqap tursaňızlar, Asanның jol basуусу özünün ihtiyarı menen bolot. Birok Asanның uzun je kıska boluусу emne? Allah'tın kalığı menen bolot. Allah'tın jaratуусу men bolat. Asanın ölüsü Allah'tın jaratуусу men bolat. Asanın başındaki çaçın ağarışı bu ihtiyarsız Allah tarafından berilet. Oşun için bular janağı ihtiyarı yok nerseler menen ihtiyarı bar nerselerin ortasında emne çataştırıp alışkan. Şol bulardan köz karaşı boyunca bardığını emne deyt. Şol Kuday Taala jol bastırı robot siyahtı. Al jol bastırı pult menen upravlят kılgan siyahtı. Oşonday degen düşünüktörü var. Alemi biz ahli sünnet vel cemaattın akidası boyunca adam balasında amaldın jaralışına adam balasında amaldın jaralışına tasir tigize albagan kudreti var. Adam balasında bir işti jaralışına tasirin tigize albagan da jaratalbagan kudreti olur. Başkaça aytkanda amaldın jaratuvçusu Allah.
Жақшыны да Allah жаратат, жаманды да Allah жаратат. Ал эми аны аткарууда адам баласынын кудуретинин неси бар? Таасирин чындап тиет. Адам баласынын кудурети таасири тиет бул нерсеге. Аткарууда тиет, жаратууда эмес. Ошон үчүн жана жокоруда айтканыбыз Абулай Самарканди не дейт? Эки агым не дедик азыр айттык? Адашкан дедик. Туурабы? Эми ошолордун бири эмне дейт? Кадария агымы деди да Абулай Самарканди. Кадария агымы Аллах Тааланын сыпаттарын макулукка таандык кылышкан дейт. Ал амалды не дейт? Жаратуу дейт. Ал эми Жабария агымы болсо, агымы адам баласынын жаман амалдарын Аллах Таалага таандык кылышкан. Аллах Таала бул жогоруда айтылган нерселерден эмне дейбиз? Аруу дейбиз. Ал эми Абу Ханифа рахматуллахи алейхи жана анын шакирттери, Аллах Таала аларды рахматына бөлөсүн, бул эки агымдын ортосун тандап мынтип айтат. Жаратуу Аллах Тааланын амалы дейт. Ал пендеде кудуретти жаратуу дейт. Ал эми жаралган кудуретти иштетүү чындап пенденин амалы болуп эсептелет дейт. Кандай дейт экенбиз? Аллах Таала пендеде кудуретти жаратат, мына ошол кудуретти иштетүү бул пенденин чындап өзүнүн неси болот? Амалы болуп эсептелет. Өтмө мааниде эмес, кыйыр мааниде эмес, түп-түз мааниде. Демек, Абу Ханифа менен шакирттери жогоруда айткан сөздөрү менен бул эки агымдын акыйдасынан не болду? Саламат калышкан. Бул эки агымдын Кадария, Жабариялардын пикиринен не болгон? Аман калышкан. Эми бул эки адашкан агымдын акыйдаларына жооп айтып кете турган болсок, мисалга, Жабария агымы не дейт? Жабария агымына. Буларга кыскача жооп берип кетиш керек. Ал суроо менен төмөнкүчө. Силер биз менен талкуулап жатпайсыңар. Чындыгында силердин акыйдаңар боюнча биз менен Кудай Таала талкуулап жатат деген түшүнүк чыгат. Азыр мен мында отуруп алып, эгер Айдар шейх менен кандайдыр бир нерсени дискуссия кылсам, ошону эмне дейт? Эгер Жабария агымынын көз карашы боюнча, как будто, орустар айткандай, как будто шундай болот, как будто Кудай Таала менен дискуссия кылып жаткандай болосуң да. Булардын ишеними боюнча ушундай. Кудай Таала дискуссия кылып атат, өзү менен өзү дегендей түшүнүк пайда болот. Чындыгында силердин акыйдаңар боюнча биз менен Кудай Таала не дейт? Талкуулап жатат дейт. Ошондой болот. Аллах Таала суроо берип жатат, Аллах Таала жооп берип жатат деген түшүнүк чыгат. Аллах Таала мындай туура эмес ишенимден бардыгыбызды эмне кылсын? Сактасын. Ал эми бул акылга болгон далил. Эми Кураннан далил келтире турган болсок, улуу Аллах Таала ыйык Курани Каримнин Фуссилат сүрөсүнүн 40-аятында мынтип айтат. Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим. И'малу ма ши'тум. Каалаганыңарды кылгыла дейт. Каалаганыңарды кылгыла дейт. Аятты байкап турсаңыздар, ошол амалды жаратат Кудай Таала, аны аткарууду бизге таандык кылып жатат. Билгениңерди кылгыла дейт. А бул Жабария агымынын көз карашына карап турган болсок, билгениңерди кылгыла эмес, робот, сен мен айтканды гана кыла аласың дейт. Башканы кыла албайсың деген түшүнүгү бар. Кудай Таала өзү айтып жатат, билгениңерди кылгыла деп. Башка аятта Аллах Таала Зулзилат сүрөсүнүн 7-аятында эмне дейт? Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим. Фаман я'мал мисқала зарратин хайран яра, ва ман я'мал мисқала зарратин шарран яра. Кимде ким кыпындай жакшы иш кылса, анын сообун көрөт. Же кимде ким кыпындай жаман иш кылса, анын дагы жазасын не кылат? Көрөт деген. Ушул жерде амалды аткарууну Кудай Таала кимге таандык кылып жатат? Пендеге, өзүнө. Кимде өзү кылса деп жатат. Мен жаратсам деген эмес. Башка аятта не дейт? Сажда сүрөсүнүн 17-аятында улуу Аллах Таала мынтип айткан: "Жазаан бима кану я'малун", кылган амалдарынын жазасы үчүн дейт. Карасаңыз, өздөрү жасаган амалдарынын жазасы катарында деп жатат. Мен аларды кылдырткан амалымдын жазасы катарында деген эмес. Өздөрү жасаган иштеринин. Бул аяттарда бардыгында амал кылууну, кесип кылууну кимге таандык кылып айтып жатат? Пендеге таандык кылып жатат. Ошондуктан пенде эмне экен? Амалды жарата албайт. Амалды Кудай Таала жаратат, бирок кесипти, аны аткарууду ким аткарат? Пенде аткарат дейт. Ал эми Му'тазила агымына жооп айта турган болсок, бул агымдын акыйдасы Куран жана ижмага каршы келет. Аллах Таала Куранда не дейт?
A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Hal min halikin gayrullah. Allah'dan başka yaratuvchi barmı? Bu so'rov ne degan ma'nosi var? Allah'dan başka yaratuvchi yo'q degan ma'nosi var. Allah'dan başka yaratuvchi yo'q degan ma'noda. Atigilar ham ne deydi? Adam balasını kim yaratadi deydi? Adam balası özü yaratadi dedi. Bu yerda yaratuvchilikni kimga tandiq qilinib жатadi? Allah Teala'ga. Allah yaratadi deydi. Qaysi sure ekan? Fatir suresinin 3. ayetinde. Başka ayette Allah Teala ne deydi? Ra'd suresinin 16. ayetinde. Allahu haliku kulli şeyin. Allah bardık nersenin yaratuvchisi deydi. Bardık nersenin. Bardık nerse degende bizdin amallarımız da onun içine kirip ketedi. Bardık nersenin yaratuvchisi kim eken? Kuday Teala olup esepteler. Adam balası özü yarata albaydı, Kuday Teala yaratadi degenge. وَهِيَ كُلُّهَا بِمَشِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi sözün andan alı uğrantıp jatıp emne deydi? Alardın, başkaça aytқанда, pendenin amallarının bardığı Allah Teala'nın kaloosu, ilimi, jana taqdiri menen gana bolot. Bul masele turalı, taqdir turalı biz emne kıldık? Joqorida aytqanбыз. Qayra bul jerde, oşol jerge emne kılbaylı, oşol tarafqa toqtalbaylı, hurmatly okuçular. وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً بِأَمْرِ اللّٰهِ تَعَالَى وَمَحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. İbadatlardan bardığı Allah Teala'nın buyruğu, jaqtıruusu, razı boluusu, ilimi jana taqdir kılıusu menen bolot deydi. Bardığı. Farz, vacip, mustahab amallardan bardığı emneken Allah Teala'nın buyruğu, jaqtıruusu, razı boluusu jana taqdir kılıusu menen taqtalgan meselelerden. Allah Teala bul turalı emne deydi? Nahl suresinin 90. ayetinde İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba deb uzun ayet ketedi. Uşul ayette Allah Teala ne deydi? Allah adilettүүлükө, жақшылық кылууга, жакындарга күйүмдүү болууга буйрат дейт. Жакшы мамиле кылууга, берүүгө буйрат дейт. Ушул аятта карасаңыздар, Allah Teala эмнеге буйрат экен? Жакшы иштерди кылууга. Ошон үчүн жакшы амалдар бул Аллахтын эмнеси менен дедик биз? Буйругу менен болот. Башка аятта Allah Teala эмне дейт? Biz az emne dedik, жақшы amallarda Allah Teala süyet, ibadatты süyet, жақшы көрөт. Allah Teala Tavba suresinde aytadi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnnallaha yuhibbul muttaqin. Albatta Allah taqvalardı жақшы көрөt deydi. Maide suresinin 19. ayetinde mintip aytadi. Radiyallahu anhum ve radu anh. Allah alardan razı boldu, alar da Allah'dan razı boluştu deydi. Ошол аяттарды бардыгына карай турган болсок, урматтуу окуучулар, Allah Teala жакшы иштерибизди эмне кылат экен? Жакшы көрөт, жакшы иштерди аткарууга буйруган. Андан кийин вал мааси куллуха би илмихи ва кадайхи ва кадарихи ва машиятихи ла би махаббатихи ва ла би ридаху ва ла би амрихи. Күнөө иштердин бардыгы Allah Teala'nın ilimi, taqdir kılууsu жана каалоосу менен не болот? Болот. Жаратуусу менен болот. Бирок ыраазы болуп, буйрук берүүсү менен болбойт. Allah ага эмес жакшы көрбөйт. Allah аны не кылбайт? Буйрбайт. Allah ал кылган жаман ишке ыраазы болбойт дейт. Кыскасы, күнөөлөрдүн бардыгы, күнөө иштин бардыгы, кичинеби чоңбу, Allah'nын илими, тaqdir кылуусу, каалоо, жактырбоосу, ыраазы болбоосу, буйрбоосу менен гана болот экен. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi kaaloosu menen деп айтты. Анткени эгер Allah Teala каалабаса, бул жашоодо эчтеке болбойт. Ошон үчүн каалоосу менен болот деди. Ошондой эле жактырбоосу менен деди. Анткени Allah Teala ыйык Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүнүн 205 аятында мындай дейт. Валлаху ла юхиббул фасад. Allah бузукулукту жакшы көрбөйт дейт. Başka ayette Allah Teala Ali İmran suresinin 32. ayetinde aytadi. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Albatta Allah kafirlardı жақшы көрбөйт deydi. Başka ayette Zumar suresinin 7. ayetinde ne deydi? Wa la yarda li ibadihil kufur. Allah kullarının kafir bolууларына razı bolбойт deydi. Ошондой эле жокоруда ne dedik? Жаман иштер буйрук менен болбойт. Бул тууралуу Allah Teala A'raf suresinde мынтип айтады 28. ayetinde. Innallaha la ya'muru bil fahsha. Улуу Allah Teala бузукулукка эмне кылбайт? Буйрубайт. Ошон үчүн урматтуу окуучулар, кандай ажыратат экенбиз? Жакшы иштерибиз Allah Teala'нын буйругу менен, анын
жакшы көрүүсү менен, ыраазы болуусу менен болот. Ал эми жаман иштерибиз Аллахтын каалоо, жаратуусу менен болот, бирок Аллах ага ыраазы эмес. Аллах аны жактырбайт жана Аллах күнөө ишке эч качан адам баласын не кылбайт, буйрубайт. Кудай Таалам бардыгыбызга бекем иман, бекем ихлас берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.